Arsilian Reverend Joe Thuma kan chanta Theologian le ziak tular Reverend Joe Thuma chu January nili sangni somni pali jandar som le min som thum pali then khachon min somni ti in ziak khan hat attack awangin kan chanta Reverend Joe Thuma hi January nili sangni somni pali a khan Ebenezer damdoi ina hat attack awangin ICC wa da alu ani a Paul rang ni na poimo tak tak ani baka wanglai ni chanchin bu a columnist ani a Mizo Academy of Letters chanchin bu thule hla ti a editor ni lai mek ani Reverend Joe Thuma hi ram le Mizo khotlang le kausan nun vei em tu ani a ziak mi tha le critic langsar le huaisen tak ani a zofa ten Arsilian kan chan tamai hi hriat thiam a harin kan va ui vong tak em a chanchin soi kan bang lovanga kan hnil to ngai hek lovang Presbyterian tan chau po ni lo Mizo te tan chan na nasatak ani a arong bol sak lalpa chuan thlamuang takin lo kuang ko mo ro se Reverend Joe Thuma man akalsan achungte pathianin thlamuanin ompui mol ro se